Ki nong yalam jong keseng Hanyo Trap Youth Council na ka Maushabud Unit menta ka sengi ka Henro Tarik ubnai September arajar arpuway da ka jingtmu ban lej pen mau bat ban but din halor ka jingdawa ban weng no ya ka kerdop 58 GTC gate ka badan ha ka sunong Maushabud kila lej ban pen mau da ka airu da ka jingtho hakmat uba Sanbor Sulai ubadeu MLA jong South Shillong constituency ubadeu ha ka jukopor menteri jong sarkar jala kumban shu pen mau kene ka jingdawa ban weng no ya ketika kerdop kalong hadin bagi babun ki pajba ajong ka senong bat ki briu ki badaya lenti na ketika jaka ki sya pendik na ki sipai na kapor sa kapor bat ka balamiru ki jingja ba sya syo ki samla ketika thany ha ki sipai ka badang suja ha ki ne ki khendiat banai ki baladam ki nong yalam jong ka seng HYC na ka Maushabud unit habakran bat gilat pathai kubor kilapan pau ya ke jing sokmen bau ba Sanbor Sulai ula kular ban simkya badru ban puddin ya kene tani ra yo kene tubu na kandul ba Sanbor Sulai ringkat lam MDC juni ba SSM ka ba kinsia kira keluar pentombong nam ka kya shal do shno jo ibra jo shno moshmul ka ba yade ba khdop 50 GTC banyi ki moshno ma ka chibon na pos kawai deh begini supaya kita cukup food berabar deh bagi ibu bergiat kita kami kita makor berkotak karena kalian bahasa bos baru tempat baru ya kan itu isu kita memang dia baik banget jadi belum memang berkot juru industri jadi bapaknya sesuatu lu berapa orang dunia berdiri dengan kam menyelang rapi dengan kam ada pada so cukup mesin ini kelar lalu jadi nomor kam senang Maushabud dan kunjung ke choice kami dengan smart circle bah kita long kita keluar dan kita kan masuk time jadi ni kecil ambil tak masuk Maushabud kita ada kini ya pendikshin lah kita sudah bagian maka sudah perengkat kias kan semua Kiki bukon ama lano banwan no ikan kalau minta ada nak kalian jom ini lah nang budin ni tadi kat kunci terjungi dalam kini ke isu kaya ni kaya nang tadi ni rekam nang balang kini awak tak sekolah join discussion